le tuna kan zir tur hi preamble ania preamble hi Indian Constitution kan zir ma hawa kan zir masak ber tur kan timak mo ania apoi mo preamble a hian Indian Constitution ni phung zong zong a kim veka philosophy ro wi tak preamble a hian a omani chu mai ne lovin India hi eng ang ram nge ni ti zong zong po preamble a hian a oma chu wang chon UPSC IAS question ate MPSC MCS question ate kalfo ni chu wang chon zir chhuak kan tum dona enge poimo na ti kan hai chuak dona ni preamble ni phunga kan lu ma apoimo na soi ka duwa preamble hi kan ria tur chu objective resolution pandit Nehru na aputlu constituent assembly na apum tak khania chu preamble kan pomta a chon emen voi khadom to ni ti chuan preamble poimo na mem chu he preamble hi hemi kan constitution duang tu ter rel rule ngai tu na le an du tho sam zong zong an tar lan na mun ani apoi mo em ni chuan heta tang hian preamble tang hian constitution a chiang lo lai po kha a hriat chian thea chu wangin reference a po man the ni chu wangin apoi mo chu lo po chu poi mo na tam tak ka omani kan soi vek siang lawang a rei lo nan kan kal zong zong ang masabara chuan preamble hi statement toy in soifiana ania Indian Constitution statement toy ani chu soifiana toy ania ti chuan hi min hruai tu preamble hi min hruai tu turan ta ni constitution min hruai tu tur guiding purpose an ta ni ti chuan constitution principles kantia a principles le a philosophy athu in nga an le enge thuken ti zong zong kha constitution thuken zong zong kha hal vek ani preamble a hianin akim berani chuan preamble na min hriat tir thei chu kan constitution ni khoi tang kan nei nge tu nge authority pe ti zong zong po kan hre thaya next le chuan India ram ni phung nature of Indian state India ni phung India ram hi tin chin nge a enge ni ti kan hriat thina tur chuan preamble tang hriat thaya ti chuan preamble a hianin India ram ina tum sang oma chu objective ada a tum sang oma preamble hina kima chu kan explain don bokani ama se bar achuanin khoi tangin nge constitution hi kan nei tu ni authority peti first ni kan in put don the source of the constitution ka dia tlahian a source kan create tu chuan helai kan chiar put don we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic and to secure to all its citizens. We the people, we the people, kaimani India rammi puiti hian. India chu sovereign, socialist, secular, democratic, republic country rama sim kan tumani antini chu wang chuan kan constitution chu keimani ngai thu nei na kan pe ni chu India ram ka sovereign, socialist, secular, democratic, republic kan explain thonga hemi rama siam tu rian keimani mi puite nge in kan constitute India he kan siam ani mi min siam sak nei lo keimani nge kan in siam ani antini chuan kan hriat thei tur chu poimo do chu hela hi nia atop na la hi khoi tangin nge source kan nei kan ti chuanin keimani nge kan siamani in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt and enact and give to ourselves these constitutions dia chum yom zia chu keimani nge in kan constituent assembly ya kan adopt he constitution hi kan siama keimani po kan in hlan nga ni ti ni chu wang chanin tu min siam sakma ni lovin authority le thu nei na zong zong khami puite vekin kan siama kan hlan bok ni keimani po kan in hlan tel bok ni chuwon mi ti big ne lovin kan constitution hi keimani ngei in kan siam le kan din keimani na thu nei na kan pe ka ni ti kha a hria thei ni apoi mo le chon na china kan soi nature of Indian state India ni phung kha kan thra thei don ta ni preamble tang hen chu kan zirang we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign India is a sovereign country kan siam the sovereignty om je chu rampo na optu po kan nei lo ram chunga po optu le tu thun huaya ma kanam lo mani ram en ro in rel
mani independent country thunai na pum nei kan ni tinani sovereign chu socialist chu economic drama ni socialist chu India ram da chuan thil leile hral mo means of production and distribution kan tia chu mi chu state in sarkarin akal puini country thiam thina tur chuan tlom zogin kan ma mo ngoi minimum essential commodities kan ti te minimum basic needs kan ti ho zong kha sarkari min pe ni te khinan hospital po tlom zogin chuan kan thaya school po ni sa sarkar school university thlengin sarkar va kanini capitalist country chon ni velo ta ni private va kani tawami ponan effort thailo ni India ra ma chon khang khani lovin sarkar min ti sak va kani welfare state din thaina turin mi zong ta na ram thani thaina turin chu socialist country ni nani next le chon in India chu secular country atia India chu sa khoti big nei lo sa kho zalen na ram tinani secular chu democratic ti chu India ram chu mi pui ro rel na ram tinani mi pui ro rel na mi pui khanin kan du berte elected representative kan ai oin mi kan thlanga chungte chon ron rel thunai na zong kan pe a chewang mi pui ro rel na ni mi zong kan ro kan vakaling kan varel thailo ma kan ai o kan thlanga chungte chon ron rela kha mi pui ro rel na ni mo chuan republic atile te India ram chu republic ani atile ni preamble hen India chu republic tiam je chu monarchy lal thun hoya monarchy system lal in tha chon hoya ni lovin lal ber India ram lal ber kha kan thlang ani athanin president ka athan nge kan thlang min kan ruler kha min op tu kha kan thlang ani chu wangin republic chu lal nei lo ram kan ni tenani chuwang chon Indian hela hian preamble a hian India nature of state lang vek ni India ni phung chu sovereign ni a mani ramin ro rel thunai na pumhlum nei socialist ania sa khozalen na ramania mi pui ro rel na ramania lal nei lo ram kan ni tenani chu republican ni chuan hei hi Indian nature of state kha preamble om hal vek ani chu poimo em kan ria theina tur chuan adota chuan in objectives India ram constitution in nge tum enge pek min tum ti chu hela hian omani justice liberty equality fraternity ti hi soifia ngai ta hi objectives ani a philosophy in ngana mo hei hi ni ta philosophy ro pui ta kan hei kan soifiang India ram in enge thlen min tum objectives constitution he nge pek min pek reng enge thlena tum ti kan thai don preamble tang khan justice a khan social economic political atia chumyam je chu dikta karo rel tin ani justice chu also thai version dikta karo rel thaina turin India in constitution a hian tiang hian min pe a social noya chuan hetia min pe ni abolition of title at article 18 of abolition of title he tu ma India ram sarkar and state in zirna ni mo military ate ani lo chuan title a confer a pet helo ni a petur ni lo tu ma pek bi ka dei tur ni lo ti chuan Padma Shri kan ti te Padma Bhushan kan ti te heng zong hi chu is khami academic noi khan omta chu lo nei po ni semi khan hlan po ni suffix and prefix a hmang thailo mi in a hming ma mo a hming to pa da thailo ni chu Padma Shri ti te adona khada kher thailo tinani chu wangin ti bi ka nei lova title kha pe big lo tuma military le academic line ni lo chuan ang khat vegin min treat tinani chu abolition of title chuan untouchability hi kan ria thai tur chun article 17 a phallwa tun ma chuan untouchability offenses act omdan in 1955 khakaron kal zela tun chun scheduled castes and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 omdan chu thalo zo ka min treat lo na turin mo scheduled caste la scheduled tribes nam noi nung ho ka min treat lo na turin hei hi ven him na article 17 noi hi min pe ni chuwang chani ro rel na dikha tlu ada ti na ni chu India chuan chiang ma chun economic justice a chun economic ro rel na dikhen turin engtin nge Indian constitution in min guarantee kan ti chuan kan en lenga poimo do chu directive principles of state policy hin maya directive principles of state policy part 4 kan hmuwa chu article constitution part 4 hei hi Irish constitution rang kan la kan ya hei non justiciable ni bok ni non justiciable ti omje chu sarkar ine mo ron ti lo ta se
hlen lo ta se bo che po ni se ko ta kalpui theilo ni ya khin theilo ni omzia ta ka chu directive principles of state policy chu direction chau ni I legislature in dan CM 210 state ani mo parliament ani mo local government dan kan CM don in directive principles of state policy hi akal kong a direction an pek na ni en tur ni hemi mil hian CM tur ni welfare state ram tra quale tuitra society dan mi zong zong kan len tlan theina tura CM na tura directive principles of state policy don ani a chiwangin rural na dikha economically in min pe denani chem political justice to ma clear big na 11 universal adult franchise quale tu zong zong quale tu ni na diktak nei kum song pariat chung lampang chu le khathiam lo po ni se eng nam po ni se e khang zong zong kha eng sa khu po bi se vote nei na min pe ni kum song pariat chung lampang chu tu ma clear big nei 11 chiwang rural na dik india chuan in athen tinani chu political justice a chuan preamble kan hmule equality khan tani objectives and equality input khan na tinani equality chu of status ni na le ham thatna a tidani chuwang chuan article 15 hian hetiana ziaka based on sex religion caste creed place of birth pian na munte kan sa khuate mi pa mo mai chemo kan ni wangat khan na enga ma khanin discrimination in clear na tur ni lo article ina tine chuwang input khan na ni jo in tu ma kan in clear rang thailo chon article 17 chu untouchability kan soi to 18 abolition of title kan soi to hi po equality a soi lu theive veni ti chuan scheduled caste scheduled tribe le OBC kan tia economically weaker section pon to tu na chuan other backward classes tinania scheduled tribe tinania scheduled caste tinania hi protective discrimination min pe ni keima ni khachu min ven himna turin min thlia rang tabika chuwang chuan reservation te ham thana rang min pe ni chu equality atlen na ni Indian constitution in tluktan na mo atopa chan liberty ti chu omzia chu zalen na tinan dani liberty ti chu zalen na liberty of thought expression belief faith and worship freedom of thought and expression tila atlahin intrethiam omme zalen taka ngei dan kan nei na te soi chua theina kan nei nan tani hei hi article 19 na min pe a ziakin ne mo milim hmang point ni se trong in mo pon kan du kan ngei dan te kan soi kan opinion te kan soi thianga chu freedom min pe bokani india sarkar chu india chuan article 25 atang 28 hi freedom of religion ani headline sang aziaka sakhu engpo kan betheya kan zom thaya kan puang chuak thei bokani chung zong chu min pe vek ani freedom zalen na min pe ni chu Indian constitution in chu preamble ha kim ani fraternity ti chu brotherhood in pum khatna in una thatin anta chu chuan unity mo impum khatna le integrity ti chu inchun khana kimna tinanta mi zong kan leng ni chu integrity of the nation mi zong kan len thena turin Indian sarkar in India ram in Indian constitution in fraternity aron mention ni preamble hen tu po kan leng tur India ram hian tu sa kho po tu mi po kan leng tur ani impum khatna unity tur ten chan mi za omna te kan hum tur boni assuring the dignity mi mal za omna ti me ngo mi mal dignate za omna te kan hum tur ani atini chung zong chu min guarantee min pe ni preamble he thuk ma chu wangin UPSC le MPSC question akal thina chu question na chu kan analyze zok don ani hi UPSC question 2016 ani ya ta chuan these cause its adjective attached to the word republic in the preamble are they definable in the present circumstances atini omzia chu preamble republic ti ma zonga word khang ho khan adjective khan enge tung matini enge discuss ro soi fia ro ti chen tuna hian ala hum him thayam atini chumi omzia chu headline kha kan enanga masaberka
adjective adi chun we the people of India ti po hi soyanga ke mani trong ngei constitution hi kan ya kan siama ke mani thu nei ke hlan ti kha kan soi fianga chumi omji chumi dala chuan India just sovereign mani ramin in relania socialist country nia sako zalena ramania mi puiro relania chuan lal thun huaya kan omlova mani kan romin rel saktu tur te kan thangani tina antani hi soifia angai ta tina ni chu hi a defend thayem tu lai ati tani kha e kan soifia me don tani ala ven him thayem ti jong kha ven him thaywe ka heng lai jong so soi tur tamani e chuan MPSC chuan what are the philosophy behind the preamble of the Indian constitution ti te puna kala philosophy soi tur da heng jong kan soifia lenga chuanin helaya mi how the justice ti the liberty ti the equality ti the fraternity ti the kan soi levek me don ani chuan chuanin thiam chen a poimo hetlai hianin ain thup na sa ni thuruk ti te ang preamble hianin a poimo kan thiam hi kan ti mak mo ni tin constitution chunga oma Kasavananda Bharti case kanti khanin India ram constitution integral part of the constitution atini Supreme Court choni khazong khani message obel du te rethim lo de kan omani chuan comment lama kan raise le don question hello me